ila watu wa umanda mwandu kamandi yesuani no ye yasuani nda bidano na ingi maitote kaleta maisha suma ni wa mandi yasuani na we yasuani yani wa kwara muswala mwiso wa mwini na wao kwata kana mwambie omwe ni kudipensa meba mwiso wa mwini na kana mwambie wa mwi yola watie musala wa the previous month wa mwiso wa mwini na wamino kwata musala osu wikwata ni stress inu ni numbani yakwiba ini siana ni ta so wani we stress mbingi muno ule yue no tanguthugumia negative tulia mtu wangu teya buno nganga kuyati teya wia ni kiwango cha mbesa ila wina sio nando kabisa ndio na undu itonya make sense ukwate mbesa ana tubi kama tuko 10 tubi kama tuko 10 ndu isilingi ni wambe ya ukoba nikiapenia lakini then witha we chao nundu akwithia ndu bangi tenesa yeah na ndo sisia your essential needs mabatalama lazima kushughulikia isuni leu chao ya cha kuibika ene masomo nondo mundi obe mundu we kila witha nengete kipaumbele ni ngali yake tio thuku ni guthi umundi wakana wakeli ni guthi kuthiunywa kawa na makai less ni kuswania undu wa kutane diandu ambito lo nibaya kwake ndo amatonea wambito lo kana be fees wasiana wa ile webwa ulito kana be nasi wa ile kusubia kondo nasi ati sise withi ni wasubia your essential needs mbewa utambite kuendea once heba bataamua tuna carry forward hiyo ndashughulikia next time maka songombe ti emergency maka songombe ndo ti lazima mashughulikie bukwaku nondo omodio kwa address lingi ngiliomwe kana kwa de mbesa ile wakwata wibawe na ndwena lewe na nyumba ndwibete na pabe na munyanya nake ukwenda au mukobedi kila kwamba shughulikia nikiba nikicha ba nyumba mwambe ubuna ndo maguma wibie numba wicho kanu isako bija mona na si atiala yes kama hakuna namwambia hauna kama hakuna but then mundu wewe akuyande na ndena sio ila wa mkoba tukendie kwasi ai na kundwa wao silingilile wao manata na kindwa msembi mutanga sikweli wao ngiti nenyawe nia siata sisi withie mabata alama lazima mwithukisia ni wa mashughulikia mbewa utambete kulikana na mabata alama tema lazima ana maile kusongombe ya abisi tina wana tunene mwalimu tekaso ila mwana okwesokuwa nabinga ndugithi yake wota mwana skulu na mwalimu none woka kilasine wewe sitwa ya kubita bambe siana yetu yewe zaiwa kimondi wa mutwa ni mwana ayetwa umbe mwana so yewe mwalimu amwe na aku peace ndo ibete peace wa kwanza imbalance neno last time ndo amina mwana so no kana wo wai kwani mamina ningwa imbia no ibabisi tatana ningwa imbe ayeno kayoka ikuya netwalongelwa siana muyitha mwalungwa mwitha mweka utumwa kwitwa kutumwa ndikani ya ibinda yemwe miaka esu yana bitina ngisomea kasike boys binda bitata tumi wetu lati fees naju andikamo si na ine yana netwalungwa mwalungilwa ki talungilwa school fees kindo kwa mzee wa ndabisi ambi yati endo wende wala walungwe wende ndabo mundu ndalongele kwa fees eka kutumwa now tusiogene ba kwa fees it doesn't make sense kwithia niwe witika ama nolondo nde wetwa niwe utwa andu siathini niwe witika andu mbu lakini kwa kukuliketa mbokea haileti siana sia kuno sienda siendwikie na kuno wenda utwika andu wangi haikuji kila kingine to avoid kukwata asia maana sasio ndeno kunewa ndena kuya unenga nae ni nene ayuluwa kutethwa maishani imbesa ni leu nduke kwata siesa asio nde yute ya mundungi kwithia kuyo muyo kwikia kithito chaku na kithito chaku nocho kikakuna kenda
andu makuma yenesa kena mwene uyenesa na une wandaya nenda usisye mundu mutulu nishwe piu kila mundu wise mundu mutulu mundu sunda unga kukila ake tuti etandu alangi lakini ni wise na kunianga niani nisi ninakamata keba na indevye na ndae maunewa mundu sisa hivi andane wandaya ende wa ukila ukayuka imiandu maku ukamabandi amboka ukayuka thukuma siana sia kwikekia nesa ukauwa inganyanya vitii anya kithitu kwa mundu wake ondula gusi ye memba kuso mwana kethie niki kithitu chake ndaya yambila abu naende andu maku na mama ine wandaya lakini watinde ya la moko tio thuku kwetia tio thuku kuboya tio thuku kubeka lakini kima niyo nicho kithuku kundu kithitu chako najo igatuma we umathe nani andu maku mayenesa unewe ndaya na andu maku namo mainewa ndaya no tomondo kubetho ni lo mandi naende ngia na ndiasi ati muno amuika the young generation kuwa mundu ayasi aina mathie wi awai yungita uthinga ngose miti ngita uthingo ya miti ne thukuma yes it works lakini kwa kabinda kakube tio kone mundu we wiyani palo thukuma either andikitwe kana wiya wake ekito kwati kuti ona thini wandu ugesaithia mundu ukakwatie mwana ki madamu ukakwatie mwana ki munamiti no kana mwitikila akolo mabangita utwana ndithabo lakini ndi una uone kana ndi sakuna suwane ya mundu obugwenyu obula sokolola zokobugwenyu jamaa abugwenyu aweta maimu possibly ayona mu I don't know possibly ayona mu ene ni asiata tina ni asiati male ikumanthwa kwisilanzia sia maimo miti ndisa kuthibasa yesa ukakathelemu undu wona amuko uitwe katwa ukathela nzebe we kinete na speed view kiyuka kidelemu shwa nondo akwithia umandi na zile itailite ukwati yandu mitini mawiyani ya we saithia munene ndone bicho yaku customers moka malikete ndukesu next time deme umama koka kwa kusi ungia kai mauthosi then ila miti yesa ukukeuka hayo kwambio tena si athumanga yumboye viasala wako wia wako ndo ndiye na ngoja ila wandia sa mitini wake wa mutabia wasie miti yani endo siyo go itube kini si ibiti ugethi ya mundu akwitu nutwa betu tulara twanguku etina maniba zipo bete twindo tuthangu tukundeketwe no kana uime andu wangi no kana uwe baku wende lakini nda kutabia ati ile una kithito chaku mwithu kisia nocho kikatuma uendea enda usisye mundu webu kwenyu mama mboga wikite matunda wa kibanda cha leu pala wambie mundu wina supermarket mundu wina nduka ambiyo ba yoko uthosya o sweetie ambiyo ko uwo tumandazi bubunza lelu no mundu wena hoteli wake na kilabu chake bandu wambie umundu yopa imundu waamuka amona mundu ena mali yake ngalisi yake apakito pack na by the way you correct kwa alama ikiyaka na mundu kwithia ngaliwo tuipa yuthiwebu tweke ukengana kwithia mundu aina ngali ndi umanisha kana we muthui muno kondu wela tingali tambeka ikinela buku banga ine ngali ko ne muthi no bungu ekaikenga na kwa alama tinamba ana tunamba athi mona ngali ekai wethine no kwa kuona witembea na kuili kama 3 kana wenda na route 11 ukaiwathi na ndo kwithia wandu namba kwa tangali we muthui muno chamana cha batani udhiura ni dhani sini wina wima wamwe ndio bandu beaje tuo na no kukilo ukaya ukabona na ndo maku nimo ya makabona we muthi pe mundu ndio utaduna kama we yo ndo akwithia ngali yake ni kalilwe ala mwana ngali mwamukiata ndo akwithia ngali yake ni kalilwe kana notini ya mundu na matwa na polisi ko amugita ndete kwani ono bisi no mwenda I mean, 90 point yati twekeona kwithia wina ngali takuwa kwithia uendete ndo maku ni masomete no university kisomoni no university muthangani ni kalangi utabi ati mwithugisia muthangani bekindu enda wina bandu woni eka muthango tondi control no ikuwa kaland ke bandu kayo kathowa eka investment bon